enkuyanja y'abantu niyo yeteranira ha kanisa ya St John Mwengura Church of Uganda muri Kizoba Bushenyi aha mukoro gwo kusima kweka ya Charles Kananura Maranga owabinje bari kumanya nka Mwengura ahabwe birunje mukama barabizemu abakuru bekanisa abagenyi bitu mwena abasayira tureba umushaho zitu tureba ko mukamba tukorire osimi ni nkona cyaruso no abo kuba nayemerera gusima nasima ayihira hamugiraki ahamatama ayihira amatama akunda kama ndukushwerwa binasigiye bashoma nyonka shwerwa mnahubarwaha kogire ngo yenjuje cyo nkagitere kishane yiba inatahiremo no basafita n'ubyo cyane uko dubiri habo kuba n'umwana wa meza abiri akatakora mu mudirasa namumnentebe ketaru kinarengera mukama williangorire wagongurizo kwiyagamba imyaka yandarizemu ebindebere yono mucyara mukama twamugenda tumukora bimwe abitebe tuyine cyo kubanza namurenderende yezungu ijyahera namurengera imbuzi iyanezikira zona ijyahera bamwe abahicara ha mukoro go basimire Charles Kananura ahabwo umutima burunjo gwaine Charles yono biradiremo reka yawe unkoma nyirunguru muri byore byo gukora no rero kankahi umukanisa nenda kubashaba ubyone biturakwe bishye mu mukama noha umukama witu ikintu ekinye girahari umwami Charles Kananura ningashoba abinje bakumanya nka Mwengura n'ikintu cyo kugumisiriza hamwe no gukora n'amani. Charles Kananura nagira ngo sente zishorozi bwe zigenderire kumaririza enji yo muhereze ryo mukombe kwa kandi sente zuru kwika miliyoni 2 nizo zurundine enshaho nshanju za siminti hamwe n'ibindi bintu birije kukozesebwa omukutasi y'amashanyarazi mu njeji amakoraga gashakwa Nesmas ndiyanabo.